Chifhinga cha musi vasathu vhulawa Babita Deokaran vho ḓo maitela zwiito zwa vhufhura na tshanḓanguvhoni kha muhasho wa zwa mutakalo. Ramulayo vhahumbulelwa vho ḓibvisa kha mulandu uyu zwi tevhela mafhungo a kamaho masheleni. You will note that the matter was enrolled for instruction or confirmation. Regrettably, my instructions have not been confirmed. I understand there are colleagues waiting to come on record, my lord. If I may then be excused as the tenure of record. Zvino hore wana chigwada chiswa cha ramulayo chine cha ḓiimela vhahumbulelwa ava. Zwo ralo muhaṱuli muhulwane kha uyu mulandu vho zwi bvisela khagala uri mafhungo oṱhe ane a kwama vhahumbulelwa na vhoramulayo a tea u dzudzanyiwa nga u ponya iṱo. The court wants an undertaking from whoever's appearing, because it seems to me at this moment in time, Mr. CBC is acting in a joint venture with somebody else to appear on behalf of the accused. On that date, the court wants to know exactly which legal representatives are representing which of the accused. Mulandu uyu khou lavhelelwa u humela khothe khulwane nga ḓuvha ḽa 10 nwedzi wa Lara.